hormon-hormon yang memberikan efek terhadap metabolisme dan juga berat badan? Bukan satu hormon, ada banyak hormon yang membentuk satu rangkaian yang akan jaga metabolisme badan. So let's start with the thyroid gland. Right. Okay, so kelenjar thyroid dekat leher akan keluarkan hormon thyroid yang jaga metabolisme badan. Okay. So bila kelenjar thyroid tu tak aktif, right, tak keluarkan hormon secukupnya, Okay. metabolisme akan turun, berat badan akan naik. Right. Right? Kalau terlalu banyak hormon dikeluarkan, metabolisme akan naik, then berat badan akan turun secara mendadak. Berat badan turun yang tak sihat. So that is one hormone that controls our metabolic rate. Then we can talk about insulin. Semua orang tahu pasal insulin kan, yang Okay. dikeluarkan oleh pankreas kita untuk jaga kawalan gula dalam badan, right? Okay. So insulin akan tukar, sama ada tukar gula jadi tenaga or akan tukar gula jadi simpanan. So bila dalam keadaan obesity, of course penyakit obesity, pre-diabetes, PCOS, right? Paras insulin dalam badan akan tinggi selalu, and this will eventually lead to insulin resistance. Maksudnya badan tak sensitif kepada insulin sendiri, so tidak gunakan insulin untuk tukar gula jadi tenaga, lebih kepada simpanan, right? Simpan lemak. So berat badan akan susah nak turun ataupun naik lah. So itu salah satu hormon juga yang menjejaskan metabolisme badan. Chronic dieting or the other way, obesity, maybe akan ada leptin resistance. Sama macam insulin resistance, you can get leptin resistance. Di Really? mana leptin tinggi dalam badan tetapi badan tak sensitif kepada leptin itu. So signal kepada otak untuk memberitahu otak yang, I cukup kenyang, boleh berhenti makan, that signal is affected. Maksudnya walaupun dah kenyang, hormon kenyang tu tak keluar? Hormon tu ada mencukupi, tetapi signal tak sensitif kepada otak untuk memberitahu yang kita sudah kenyang. And then the ghrelin, yang hormon rasa lapar tu akan naik. So then that's where kalau chronic dieting, calorie deficit, Alright. the cravings because of the ghrelin hormone going up. So that balance actually makes a difference in our appetite. That makes sense. That's why orang yang diet, dia bila dia cheat day ataupun dia Makan lebih. Siri jom dengan tips ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Tebrau.